Kublai shibuni phi barok kinong page kanika channel ka jonga te mentang kwaban pentip shapi yaki kam kibalat hapo Meghalaya lani central government te to mentang ini page kita kipus kibalat kawai kadai Staff Selection Commission ke website kedai ssc.nic.in kekerteng yang kata kakam kalong MTS multitask non technical pila ban apply kan Thailand nation rang bat pihak ban dep ke kelas 10 pass pihak ban apply online nada pimnang pihak ban net shaki cyber lani shaki nukinu kiba ban apply kam online ningkong pihak dan kam ya kamak sheet bat ka certificate kelas 10 baar pede kadur passport size balai pihak ban ralang ya ka epic nada pimdan epic ra ada ka school ID lani Aadhaar card lani PAN card basau lada pim padon email ID pihak ban shina lani shpa shina hang tu ka jaka bapi apply online te kabai exam dan kamai siu ban siu bat kalas dit ban apply ya kani kadai arab khandai tarik mentau benai me arah jarkat khandai sakawai pat kadai na benta ki kan thai ha Indian Army kito ki kan thai ki bakwa ban long sipai ki haban deb ya ka kerdan kelas 10 chaneng ki habar ban yo life fulai marks lagi life fulai persen man kawai ka subject na benta ki badai ki shade the tribe kasnam me kito ki ba apply kan kam sipai kide ban long kide ban kha ha kasnam shaja khanes pa khanep khandai shajrong ya kaniru pihak ban apply online nada pimnang pihak ban le chekinu kinuki cyber lane kiba pan le online pihak ban ra lang kawai kadur passport size kasan lane kasan bat email ID nangta ki certificate ban marksheet jong ka kelas 10 pass te tang kini khublai shibun dabenta ki wai pat ki videos lani ki kam phila ban subscribe ya kane ka channel jangni mat share ki parlok ki jang phi lada pisngau ba kane ka channel jangni ka ajing ya rap ya phi